supaya kita lebih minta ini hal masyarakat lalu mak bersih pakai hal di lalu mak lo bersih di hakikan你的好多不利你的好担当从圣经来看人生这里头呢lalu mak bersih tapi hai ke fasipana kawas kita pakai hal di不利kita pakai tapi singkong kita pakai hal di air kita hal担当pakai hal di注意kita所以圣经是非常丰富谈到人生，谈到信仰，谈到智慧，谈到爱大概ini tuna lama bersih tidak hal tuna dan dengan hal dengan kita pakai hal di ulit kita hal tamsal sama dengan ulit kita tamsal ya kalau makanya kita mengharapkan tidak hal tu apa nak kita ulit Una ulit kita ini tulah saskar anu di dalam bersih hal ini anu hakikat itu pula pula mana pula jinsel una jinsel ada nak jadi itu nak sukus melihat dari tulah saskar kayak ini pokok ulit tu jinsel ini 人生就是出生到死亡这一段过程这个好他今天好呢鼓励我们大家要上干这里的话我谢谢大家看过比那比呢把它更好明白第一个我们人生的起源那你最知道很好人生的起源可能kita diharapkan dan在这里创世纪我们来看创世纪的第一章熟悉的在一秀第一章27节一秀你就拿那些第一章27节一秀你就拿那些不论咱们稍息一起念开始神造人自己的形象造人乃是照他的形象造男造女阿门มีสระอุปกรณ์การทำตามหลักที่การมีเราตัวมีเรากระชิมีเราจุดผู้สัมผัสเราที่การทำตัวมีเราผู้ไปแน่มีเราผู้ไปยัน这个ini tulah saya sego sesio tapi harapkan hal kita nan kita akan tahu hal ini kita akan buka waktu bila hati len bila hati sing bila performa bila kamai bila uur bila hati lengan maka kita akan bila hal tu kurung maka kita akan hal tu aku pen ni kita akan bila hal hati len isalah kita nak bertamsal. Mana pula pasifan nak bersih kita nak. Tapi kalau tamsal hal ini,你tirai hal di kawas. 这节经文告诉我们，人从哪里来？我们人是从神而来的。Hatilah penerimaan. Ini tu nak bila tulah kata sifat besar kita nak，代表什么？代表我们人是有价值。Tirai ko niuji namita. Sangaan mo kawas kita ilay haw ko bukti ilay haw ko sa osin mo kawas ano akawa ito ano punra ito masuswa ito mangiliwa ito ano kalimot ito mangikawa ito sa tuay sa osin mo kawas mata to sa sesyo sinke 圣言里面提到富富穷人在世相遇都为耶和华所造Satu ay bisa lahat kawas. Piso makalimuti. Piso ako manikaw. O piso ako sama ko piso. Sama ko itong miso. Untuk kawas sa osi. Sana ano kawas kita hoy. O amis kita. Para amis ay kita. Amin. Ilay ko ano pa pagkawas ko sama ng kalimita. Tukuling haw kita. Tayo haw ko. Away ko po. Tunga sa ulit kita tamtaw.
所以你读了法西班呢，没有谢谢负担呢。我们的人生是有意义的、有价值的。还蛮看毛比哈拉更多敌人好的面来看看。所以mana ni kita tu saling kata hau ni. Oh misalnya adu kawas ini, mata di pasipan hau dia kufu. Misalnya kita tu kawas ini, tanpa poda hau ni nuri beka kita tu misalnya adu kawas tantang. 这个论证，我们又赞美神，又做主，那照着形象被造的人，不合理，不应当。Satu bersama adu kawas kita, satu kata kawas bila hatiran, bila punyo jika buka pun saya tegak. Ada minupus adu misal-misal kita tu cima tanpa hal. Macam tu misal-misal minupus saya hadu kawas. Hatiran bisa nak kawas, pemila aku ni. Sama lah, minta mitus, sama lah, tapi ni kan. Maka itu, kawas pun hatiran aku bisa nak, kawas kata aku bisa nak isu, marah hatiran itu hatiran tidak ayah kamu kawas. Sekarang sekarang pun ni, nenengan kita, pasti pada ayah itu oleh kita hau tu 先修，都能做圣经通过这一节经文告诉我们，我们人从哪里来？那你最好的当道人的起源来自于神，来好一个万。Saya berikan saya kakak boleh papui nanti tidak hal dua baik kakalayan. Sekarang tukar pahami dihai diturun dikasih memang diulis tukawas kakalayan. Tidak harus sekarang. 第二个呢，人生的目的。Selain kawas kita hal, mana pun目的。能大家马上谢谢。传道书12章，田多写就一秀。你上哪不高的当然来过目的不高啊。我们为什么来到世上活着？为什么我们会活着？我们目的不高，是上哪当然当道。mana nak katuna田多秀就一秀就30。不用给咱们稍息，对面这些事都已经听见了，走命就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。这儿把西班牙的所罗门王sama hau tu Israel akan tahu. Una misalnya nama kutuna nanti ni cuma isu, karena satu nak cuma isu. Tapi hai pun nama soalnya matengi pun nama pun asal. Mana pun misalnya kan nama tu kecil mengenai ada hal Solomon bersama pun Israel. Sekarang ni motor kita terkawas. Sekarang tu sah boleh tahu besarikat pasti pernah hal kawas. Oni ni ada hal meminta kita tahu tak kemakan tak tayakan. 所罗门王讲了一段很长的人生大道理，他的结论第一个要敬畏神，第二个谨守神的诫命，这是我们人当尽的本分。在今天都呢，这样写过，比哈拉更爱把西班牙爱国学习的单呢。我们被神创造来到这个世界上，为什么活着？Sangat kau kita dari tulaskan. Mana pun nak tahu ikon kita, mana pun motif mengira. 做不比才得的好的bonuskan，不是只有追求世上的成就。Saka kaya hau mengoto kita tu kawas. Saka kaya hau atulungan kita suatu kawas. Saka puna itu musisyo kita nan. Di sana aku kau kita nan hau nanai. Di sana anak patam tang. Maka bahkan kita takuanan. 神希望我们与神的关系和好。Ya, kita aja ayam kos ni turun. Ya, tu bisa kos itu sama kawas. Sama lain tu suatu amal kekalayan ni. Tu minta hak wawah memira. Karena hakira ko sekas minta hak. Maka pahal ko kamkin kita tu kawas. 我们敬畏神，谨守神的诫命，我们跟神的关系很好。Wala na kapuminalay ko kita na maulit. 我们在这个世上不是为了要得到什么成就，做不了啥，我做不啥个盖不一样呢？啥个盖好的，
unam sana anak kota berhau hawi cakapi dia sesuatu mako cakapi ihang ilang tu hau tay tapuanan masa hau tu ulalamut ay bukan ke hau ulalamut masa hau bukan ke dua waktu winat dua mak na ay hau tu sekat lalu makan atiran di kanan ay sekat malika kini kanapit hati了有目的不高啊，当然是希望我们常常与他维持美好的关系今天好kita menghakulung tu soal hubungan unian pun目的不高啊，是salah titanan所以我们人生的目的神创造我们为什么活着神不是说哎呀你要当总统，你要成为有钱人，你要成为明星，要成为什么样的人，那个不是神要的，神要的就是你跟我的关系很好然后呢听我的话第二个是刚刚我稍微路高度不离跑一带，这个就是我们人生的目的，我们之所以活着就这么简单bila paralan pasipan hau kawas tu hahala permintaan ini maulid itu好多嘛结samaan 第三个人生的挑战和痛苦ini kita mengasah hau ada hai ko mai sa na may tu ka cerita ada hai sa hau ko laki ada hai sa hau ko kunnan ada hai sa hau ko patus kumana ko na sa osin kawas 为什么有苦难临到我们的身上Rasa kita, aku atuai, aku padius, aku pelifo, aku masama mereka mulai kita maulid, mana usah usin kawas, kami nak kusesio. Aku mulai看罗马书8章，罗马书8章，罗马书第8章28节，罗马书8章28节。罗马书8章28节，我们一起来念，预备念。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他的意被召的人。阿门。在这里波罗多在罗马神看看，那罗马书8章28节，mana kita mana sama kali dari hukum kata Latamsaw si ko hau kita kung yari mula ay to kawasi malaway la hau ko kanayan itu niya sa hau to apalo sa kami kawas hamang hau kita na sa tamsaw hau manulong kita ko na so ni sisyo napala kita sa kita mana si hay ko kunan si hay ko wataway panera ko para sa kita 为什么人活着很多的困难很多的挑战我念好少许如高啊，所有的事情都是互相效力。Mana nak makan hawi awai sebumi hayan kawas tu boleh memfikirkan kita。没有一件事情不是神允许发生在我们身上。Satu hayan kawas, iman ya kalima anak wa tamsaw ansa ya lima ay takona tamsaw hawi ila hawku pamala ko yung tukang hayan。Pati nga po minta si Yuko, Yuko.谁还不把他输入买了？他的牛羊骆驼全部被强盗掳去抢走，apa semua rumah tahu rumah itu saya bertakung ni Yuko. Apa yang kau yang memutus itu bukan yang tolong pakaian. Ada pula si Yuko, mana pun mau pulang ni Yuko gak, nggak mau kawas. Aku lalau niyuko sa kahatiran umanan patri kawas to kunyan to patas hawi nga ati hay malakaw ya haw niyuko haw to kan ayan umanan ila puswa niyuko to sa kuray to iti haw katani lang kawas alini to hawi ilay ayaw mata to kawas 因为我经历了这么多的挑战跟困难他的结论说：从前风闻有神，今天亲眼看见神。有那个阿迪拉古巴的说，到外有不是个好，做个方的好高啊，做个大公公古巴方的好高啊。有些foto，在
Polo hati saya kakak, hai ku kunat patas kuliah hal ikut mana, ma lipat kuliah hal bukawas, antara kita tu saya kakak, ada satu kita sama ni hati kita, ni wamai kita wamai kita layan, jalan lima ya tam jauh hawi, ilo ku tisan hawi, ilo tu dia hai, ilo ku aturan hawi ilo ku uniform hang hadir bukawas. Ila kata saya kata masuk kali dia hai. Masuk pun terpilih hai. Mungkin anak nak minum itu. Terasa mungkin tu saya sekini saya bini saya. Ayah mana lawan itu papo. Anu air sama orang apa hawi. Bini hai itu papo. Ayah ada tak hawi itu. Hadir bukawas. Hatilah yang kau pasti mana bukawas di tanah. Saat ni aku nak kata minta cuma sama mana. Sekat saya. Mana tu sausi rumah mereka kelayan. Sekat Musa, air kau takuan aku ni, patah kalau dua macam sama takuan aku ni, kan siapa? Ada tu suami aku tu, di mana kita pandang toyak iwe tak sila, ila aku nak patas rumah hal, kalau dikahakan pun dia hampa halatan, nah miskin ay kawan di tanan. Ila ko pikan siya ang mita. Hati lang ko na sa katuro. Ini nga makalusisyo o ipitatamsaw. Sa to hayaan tatasan. Ilay patirin ko ti tanan to kunan. Sensel rasiye. Saka ila ko hati lang hawi. Ila ko sa kanang ayat ko. Ya dimulai ko ng tamtaw. Nga patungal ko 5 umawa ako. Hati lang ko sa ako siya hamukawas. Waman minta hau cie sama, taka nak taka lamin yung kita, taka esil ko hati kita, taka lalima ko sin ko hau kita, ilay ko na sa katuro. Tiga, irama有些小人人都拿精神从圣经来看人生，我们人生充满了盼望。那我们在那时候ilay hau ko nuzumi, mana ko na nuzumi harap meminta. Ini tu rasa hawi. Ada hai kukunan, ada hai kuat tahu, ada hai kulatih. Kalau dia hawi, kasih tu kita wah nama cina sama. Bila dia kuna nuzumi meminta, mana kuna pasti pada manusia. 告诉我们，概括的人生，我们将来要往哪里去？我们人生有盼望，我们将来要往哪里去？能够在这里好给约翰的电就优秀。约翰福音14章第6节，约翰的电就优秀在14章第6节。不容易大家稍息背念。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”阿门。Suan wama ci sama ini o kakoi o lalan o singni kako kakoi pau kako ang kakapi ini tako na awai kucima to katera hawi wama ay syetu kita bitura itu wama ci sama saya kakak kita masalah maaino sing musyukai una misolan wama ci sama hawi patu lai hawi minta di pakai itu minta. Una nalan ila katan hati ni, una singli rupan hal minta, oleh pausu minta, una ulit pataran mama cisa mati, bisa usah ulit kita kalayan. Sekarang papatai kita wong kau sawi, awal itu kumakan atau cobasan, papatai kita hawi, usul musisyo, pantau tiwai ke tipang. Nanti kini tu nanyarot, pulau cara pula rumah nanyarot. Nanti kini sekarang istirahat kawat dari hal tingkup, hati dari pula minta ulit usual wama ita ci sama hal pemilihan. Orang人生充满了盼望，所以kalau kita masalah itu puna kemaluan tak puna sekarang. 有地震、台风、大战，还有什么的灾难，ada kita awi taruh lima now hari. Ya itu perkara mama ci sama hal tu pinukai oleh pemerintah. Pemilihan hal guna entah baru tu
我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能够到父那里去的。我实际嘛，我们接什么？最接什么？我们今天也是干，我们接什么？那你说的你好，我是好纠改。教会是主耶稣的身体。我到第二个我们接什么不纠改？若不接着我，大家可以你的话呢？那第二个不那纠改。awak katakan awak mai kekalayan berkaitan tu kita ini tu nanti dah mama cie sama tidak mesti acukai sulai ni lah kita awak kekalayan sekarang ini tu na cimin cie biasa kalau malai antara hawi ni timbul hatan hau tu sama lai mo minum kaya tam hau dunia anuama tu bina tu anuama tu mamu sarikaka tidak kalau kita dihalatkan kalau so boleh formula untuk kita ayat kita dari diri tengok kita tu hawi kalau sausi mama cie sama dinukai kita saya amalan hak malalum malalum halatkan ini telah boleh formula saya pula itu sesarankan di sini lalu manusia itu ini tu nak jenis boleh formula tapi nanti ini真言行经3章5节到6节行经3章5节karena saat ini 6节真言3章5节到6节3章5节对念你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。阿门。到这边，所以今年呢，马丁带了我们好多学习我们人生要实践人生的实践sama na namita hau ila putanan namita mahuli mahuli kung kita hati ni 我们的人生怎么样才有智慧呢？什么能让kita ila putanan mana tangan ini telah pasipan hau sesyo kailan kita bukawa si hopa aman kaitan punya hatanan kesu kasma khawi iukawas ko pearawan bukawas hau tatulen这个就是智慧我大半好的 kalau kita ke tahu kapan nak suatu ini tanpa hal mata mengenai kau mata pamai kau kali muci kau awal buka was kalau tu rumah hal di tataman rumah tanpa kapasitas manusia kita nak bawa mira dalam hal manusia 人生要实践bila pihak lu minta sama nu minta yang tanam dengan hal ketiga hal minta tu kawan 我们只有依靠神什么呢？kalau ketiga dinori minta saya kakak apa luar kita kaisha 我们kakak yang masih putih suka ko ayo takul saya tahu saya papasan rumah tak hatalan jua kawasan kinukusan kako dah tu masalah mahal bumi miso你离开了，我们大家来做，这个讨论的时候，每一天都是借着祷告，依靠神，感谢神眷顾我平安度过一天，感谢神眷顾我保守我一个晚上平安睡到早上，求神带领我的功课，我的工作，求神让我走在你的道路上，我那样的真正的智慧，还慢别人不能你好单呢，不要仰赖自己的聪明，我们要依靠天上的神。pasti pada hal Solo maupun sama kalau mana Israel soal hal ini 是很重要ini itulah oleh kita saya kakak ini pula lah mukawas kalau maka hal kita bila beliau cin oleh hal kita 当我们走在神的道路上，我们的人生实践神的话。我们的人生就有意义。Lalu kapun oleh halumitan mana kapuan, mapuai kapusan kawas, amin baik kita hawi
dalam kita hari na bulan supaya mama kesan apa itingkok dan panai hako palaran kasih panak manusia di tanah. 所以从生去来看人生，必拿好努力带。那你做一道当中，人从哪里来？从神而来。神按不高兴到某个目的。我们为什么活着？就是要敬畏神，谨守神的话。这是我们当尽的本分。然后都不看见努力带，我们与神的关系很好。听神的话。这个都。Ini tulang oleh minta yang ukuran yang batas umana boleh patri juga satu taran tu setengah ada hai malai pai mau buat sepupu enggak apa nak ni elbau bawa kita konan sedini tulang oleh minta hawi lain pula tim yang usen yang patah kau taran tu nuzumi umana dinukai hau boleh kita tertengkok 我们人生有苦难，但是耶稣给我们人生的盼望。 我们将来往哪里去呢？就是要往天国。耶稣说的：“我为你们预备地方，将来还要带来迎接你们到那里去。”说我们他不利利，这个我们都在我们每一天呢，就要尽我们当尽的本分，依靠神谨守神的道路实践我们每一个基督徒应尽的本分谨守神的诫命。 akhirnya palaran kasih panah Allah Yesus di tanah. Ini itu na 清明节、扫墓节，那来kita tulis kita sini tuliskan. Ini harus pina-pina, na aku malam tayo minta. To kita tahatanang, kita asingko, na satu dipakai hiang ko kaoy kaon minta. Kita lahau to sausi mama sama. Kain harus itu sih, suatu tawa dalam mahu 晚上的聚会就分享到这边。那这个204，主三十欧，不是204首。